Nenek Maria di Tongkonan Bonmasura Kalolulan Tio, Papa Areni Buntu Bone Liatung Sangala, Nenek Yanri Tongkonan Bone, Nenek Wira Liatung rombongan na Mama Leni, Batu Nek Gaston Liatung rombongan na Bapak Awasti Liatung, Mama Nata Liatung, keluarga almarhum Nenek Emba Liatung, rombongan na Nenek Elkin Liatung, rombongan na Nenek Seren Pak Kasingan, rombongan na Nenek Wiwi Bone, Nenek Chelsea Liatung, rombongan na Nenek Onel Liatung, rombongan na Bapak Kevin Kalolulan Pio, rombongan na Persekutuan kaum Bapak Jemaat Liatung Domai Liatung, Bapak Ishak Makale, Bapak Ishak Makale, rombongan na Bapak Sandi Makale, Bapak Angel Malimongan Lapandan, keluarga Nenek Asri Malimongan Lapandan, Nenek Mada, keluarga almarhum Nenek Arroan Tongkonan Buntu Liatung, rombongan na Yusuf Tiku Padang Makale, rombongan na Frederik Lantang Pentaluan Makale, Nenek Divi Aceng Liatung Tongkonan Penanian, Mama Dirga Liatung Tongkonan Penanian, Nenek Siva Liatung, Papa Multi Liatung Sangala, Bati Nek Dama Baleko Liatung Sangala, Nenek Alen, rombongan Victor Melolo Batu Bapak Farel Jakarta, Nenek Risto Lapandan Malimongan, Nenek Medi Mandetek, Nenek Nining Tondon Makale, Nenek Tia Kambisa, keluarga almarhum Nenek Raya Pantan Makale, Nenek Sombo Kalembang, Papa Grace Timika, rombongan nama Mak Lora Lengko Sangala, Mam Papa Liu Kalembang, rombongan na keluarga almarhum Nenek Bese Tondon Makale, Papa Anta Tumanete Sangala, Papa Laso Untuk Kalando Sangala, rombongannya Mama Nathan Getengan, keluarga almarhum Ambe Lamba Kandang Batu, rombongannya keluarga almarhum Nenek Sampai Angin Awak Tiromanda, keluarga Mama Sendri Untuk Kalando Kekalian, rombongannya Matius Tandingan Batu Bapak Selin Jakarta, rombongannya keluarga Nenek Sandro Batu Maria Usu Bambatua Kambisa, rombongannya Calvin Rantealo Batu Kepala Lembang Rantela Abi Kambisa, Tongkonan Rantela Abi, rombongan Nenek Aurel Liatung, si taruna rombongan na Bati ne Pala Rambakulu, Tongkonan Total Lambone, rombongan na keluarga besar almarhum ne Sembang Totalang, rombongan na Markus Lolok, Tongkonan Gete Kesu, rombongan na keluarga besar almarhum Syamde ne Musuh Total Langbone, rombongan na Sanek Roy Musuh Total Langbone, rombongan na Bapak Gasing Tolamba Ramdanabi, rombongan na Ade Jomi Morwali, rombongan na Bapak Rini Lapandan, Nenek na Agung Lapandan Makale, Nenek Glory Tongkonan Lea, rombongan na keluarga almarhum ne Sambeangin Awak Tiromandang, rombongan na JS Rongre Batu Nenek Ningrun Kalembang, rombongan na Nenek Toding Guisun Burake, rombongan na keluarga almarhum Nenek Reski Tongkonan Topangi, rombongan na Ma Alden Batu Liling Seriti, rombongan na Reni Palunan Seriti, rombongan na Mama Amdo Topa Tunglea, rombongan na Dina Lembang Kamali, rombongan na Dina Lembang Kamali, rombongan na Bapak William Tentena Poso, rombongan na keluarga almarhum Nenek Reski Tongkonan Topang itu Manete, rombongan na Bapak Jing Sarapung Sangala, rombongan na Mama Aromi Batu Suster Rabia Jomai Amerika Serikat. si taruna ka Tongkonan Kamarintinan na
keluarga almarhum Barung Musuh. Jong Manado rombongan na Martinus Bandaso. Jomay Manado rombongan na keluarga almarhum Petrus Suranti. Tampo Mengkendek rombongan na Elizabeth Pagayang. Tampo Mengkendek rombongan na Kristiani Susanti SE. Waktu Mama Gerardo. Sekja Makale rombongan na Gerardo Kalalembang. Tongkonan Kalotok awak di Romanda rombongan na Mama Enso Sola Adina. Tongkonan Pak Pulungan Liatung rombongan na Mama Rafael. Tongkonan Pak Palara Pak Pulungan Liatung rombongan na Bapak Pinet Tondoko Lita. Jadi yang betul buku Lambalindu Batak.
Lola. Anu mulai. Mulai kadatongan todato. Untuk inde naon tonganan. Anile taung bate kamari. Lago te dao lalu. Oh tale. Nakuato daabating. Eko baten eko Mario. Oh kule datamanin datolan. Amba mato minda tono. Oh romoden. Tamatahe sarra katao tae kata pelele. Yo oh pantarana papulo. Unang panuluan na para. Arra ane ilang para dilea. Ato tae kata pelele to allo pura moribo. Oh ko olen ye pura barana nade. Ele lambana pasioso. Oh ngangle nye tong kilamban di domai kilau sambalimam. Ay unnorabun tumadanda lombo di pasarega. Ay oh manetium bakato. Oh dan karamo bolo. Oh tio sirasare seroko. Oke umpiro akan nalundo paseruan namua. Maneo oh pada tamu tunagara pada bombo menamula. Ayan inang senga keto dinanan mulele. Ano oh inang ano kaamaleni. Sa turma kabantalata. Halo oh kenang nene na paruka aina turan torono. Oh na manuka paadi apina Inau orang nuya toda tahu memule ampoleo. Oi unala tongolo nasudi maala rosul nayam. Anano oh tata tiro rakatao tata apara kamatan. Antakan dari iman nanti hiro papana sambi. Saya pita mapapangan ay tumaano, tumapayro, nanin bendano. Mentiongan kay dolo ina ko naglantakan iyo. Igoreng. Memang kadaloy.
Dari kandela. Kita apa itu daw ke? Ay, dari lipatin. Dere to mapay. Iyo. Alam ko yan. Kita ay sa petas upang Beta sulam mo. Iya, natama tong apa yun na labin lang bigyan na maapa pang labin lang kaya. Ako kita pagsat ko yan na lang ito pilong sinat. Iya, le. May lang kita pala na le. Ay, tekile. Patulong na almarhum Haji Yunus Kadir dan habis apa? Tangkaran nih. Ya deh panampannya. Kale, kale. Ano mo kumiyan lo? Tama ko tayo kimalya menti ang handa tayo. Iya, yung malotong-lotong. Malotong, may pamando. Panasnya itu. Iya. Wala makan di mana dia. Ay. Bate. Iya. Wow. Tahun pit. Goyang, goyang, goyang. Yan bisa goyang. Ada iri angin. Belum ke sana tuh. Siamo che mentionan ki. Kita mentionan na. Siri omik ya senyum-senyum bang yang mentir. Suki itu banan lo bang Amerika teh yo. Matang-matang tahu tuh juga na tiga senyum-senyum. Tarik ko tuan-tuanku tu marintin yang nara patu madongota. Patapoy dulu. Dan dalam pabalikan ni tebe ngarontok na ada. Bayan ini noko teh. Satu lima. Kan ya. Iya, mati ki. Relax.
balik. Iwan kami. Si Bukurna pista. Si Tinting ang sawa. Oh, kami ang bangkat na ito. Ay, goyang harga. Iya, iya. Mulai dia deko mutuan kan lah. Ibu kan lah. Oh, dia alam boleh. Oke. Kau deh tu Indo dah meja tungnya. Injo. Indo kalian mana mai? 1 2 3 lagi 1 2 3. Ah. Baru mungkin. Anak kamera kamu tuh. Hah? Iya. Ya. Halo bosku. Oke baik. Oke baik. Iya. Halo Om Pip. Halo. Di sini lagi Om Pip. Iya mantap. Pasang kacamata dulu. Cantik mantot itu sangat lalu ya. Iya tuh. Mak. Makmu tuh. Iya Mama. Iya. Oh iya deh. Mama. Jadi pemilihan pemain di sana, karena kita langsung butuh ngayomi Pak Kira penyebaran. Dia deh. Hei, langsung sih rakyat Oh, ya tulang pala apa ibadah? Pala tamang kumian karani. Kamu itu? Yo, di nomor dia ya, Om Kadi itu anu. Lapis. Lapis, kapal lapis tak? Rapi pergi, rapi pulang. Iya. Ya memang betul atau? Iya, rapi. PP rapi. Ada di bapaknya. Lama kamu kita sama tuh ada kok. Hola, señora. Oke, baik. Jadi Nurako belok-belok. Mantap. Foto kaya di sini kan? Foto dulu ya. Iya. Belok-belok udah matang tuh. Apa belum aja? 2 3. Oh. Belok-belok sama Barara. Barara. Ayo foto. Nanti foto kamu. Ya, belok-belok na ya, belok-belok na. Tunggu na Barara apa belum ah? Tabe, ta kayak gitu loh. Belok na. Parara tulungan. Indah berdrot oh miti adoy. Nah, mantap. Oh, lakukan di bikile. Kita mau makan lah, lakot deh Pak Solak udah milih ate. Bentar mak datang ke konten di kamu karat tekan ali ya. Oke guys. Wah.
Ya, nah sa kamu tu to makanan tengah bukan ada sini. Luangan nasi di tengah na. Ya, luangan tengah na. Memang menghitungan ni. Kata hari ini. Iya, luangan tengah na dewa menghitungan ni. Oh. Nah, si makanan tar lagi herding ko jangan dia herding ko. Herding ko to. Silakan. Panas guys, panas. Panas full ya guys. Yang dingin-dingin guys. Agus masih tetap cantik. Cantik, cantik, cantik. Cewek-cewek janda ini. Cewek janda, banyak kan janda di Lea? Banyak juga dulu dari kampungku. Janda semua. Jadi udah ketemu janda. Iya. Jandanya orang. Iya. Panas. Nanti kita kasih ketemu saja. Oh. Heran ini, heran. Dari dulu teken ini, lalu tama tongkonan Lanyata, Ampang Basi. Tunan ini keparengan ni ada do. Peleno sapi orang na anakku Mike Solasardi. Lama tongkonan ala sangala. Ya tak bisa lalu tama tongkonan perara alam papulungan. Peleno sapi kale. Ya tak tena lalu langan tongkonan karantenana. Tongkonan na mabirin pabental mo kapatid. Yate misa lalu roko tongkonan simbuang yang burake. Yate na lalu roko kalisosoyon lalu yang ubisun. May mo kami tongkonan may Senale. Wah. Ya. Lihat ke sini dulu, kupotong semua. Nanti tanto na yung kanang kilo di kilo. Masang pag sa imbabak ito ka ko para dire. Wapo ko kayo. Nanti untuk sibuk. Daripada itu baju kemarin kak. Dia Oke, jadi. Ya, Woi, betul betul udah aku mau tahu. Teno Lihat sini. di kuah roko simbuang yang ubrake. Nah, Yate yang simbuang 1, 2. nararu terasa sola la ilipo. 1, 2, 3. Nada dia Oke, tahu pitu. mantap. Ya. Ya sama bale lang Oke, mantap. si kolong. biasanya berdiri. Berasa-rasa male sama kalembang. Na emme batu biasa di Pokanawan di Kobay nela pamubong yator rabu tongkonan. Kobay paano mo teto temale lurukona simbuang. Enggak belum cari main atau? Pertarungan nih. Ya. Siapkan kacamata deh. Saya orang pekarang. Pokoknya tuh PP 4 kita. Foto. Ayat Atena di Pokana nina ako lalurok ko kalisosoyongan. Pada mo adeng terdomay na ko Pokana mami. Yate yung kalisosoyongan talo tau dani yung. Yama tu Pakana pabidang nasulo. O paano to? Hindi ko minalitero ko kalisosoy.
Merek ku toko. Kasih dia foto. Kami tante lagi. Begitu. Oh iya. Nah. Oke, 1, 2, 3. Oke, Bang, apa itu, Pak? Nah, 1. Tahan ya. 1, 2, 3 lagi 1, 2, 3. Bisa apa? Bisa apa? Nah. 1, 2, 3. Oh iya. Oke, 1, 2, 3. Oke, ini lagi ya? Ayo. Oh, tapen. Nah, apa? Pak Pen. Mana? Ya. Oke. 1, 2, 3. Bisa apa? Oke, mantap. Ada media kemarin juga Ya. Ini ada Oke, 1, 2, 3 lagi. 1, 2, 3 lagi. 1, 2. Semua ke belakang. Dapat dulu. Oke dulu ya. 1, 2, 3 lagi. Oke. Dulu. Mantap. Bisa Pak? 1, 2, 3 lagi. 1, 2, 3. Oke ya. Ini siapa HP lagi? Siapa HP tadi? Sini. Kasih keluar semua itu HP-nya orang yang lihat tuh. Di kalau foto ya? Iya, dia tukang fotokin dia. Nanti kau kirim ke sampai di HP Kita. toko kamu. Tahu. Oke. 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Oke. Nah. Sudah bikin perengnya? Iya. Udah masuk deh. Udah perusan dulu. Udah Pak Dewa ya. Mana nih? Kau anu ke melong siapa? Melong siapa? Pas nanti grup lagi. Iya, karena angka di angkaran tuh kalian nenek sirang di dangle ko tabasay. Oke, Pak. Iya deh. Dula ko Bapak Camat Makale, si Sola Stagna, si Napakyan to tripod to pin. Mantap le, napakyan tripod le. Weh. Apuno. Nah, pukul deh pidol kita. Weh. Asisten fotografer ini guys. Foto dulu, foto. Mantap. Ya, pasang tripod. Tadi ambil kita lah. Tadi ada mikir ya. Iya. Elis. Sakit itu mendele pendia ben bilang ya tek lagi. Sama mau kan. Ya sangakan pada yang dari kita. Kami dalam sangat. Kesian. Oke. Tulang tiur kita emang. Ya, harus okenan.
Ya. Nanti oh. Jatuh. Oke, boleh. Mantap. Oh. Mantap ya. Alam mo ba masasama? Oke, aslinya dari situ. Kelanasan ke Susimoto, Ambal togan tuh. Depin itu Marasan, atau itu Rana Padang, Oh. mengasin alami, bila na inang potongan, kamu puang orang na kami. Dan sa ngalan po Yesu, kira mo mas tambayan. Amen.